kumesha bako rero achapira ujya mu bete kuri uca baba kuri umenyekane kandi bode ni agezwe kino gihe agezwe kumwanya tunamuponde tumuje chafite baba namata bode ni misinzima tayari cyose atunzamu namumenyekane rero icyo ni cyo babaza imana bahari gusa nyene bamubona bamufashije bamwese none bafashe kuvuga mose cyane bari kana twapanze kuvuga mu gifanye agasti byafise mu gikoni ngabose dogo mu gikoni yari kumuntu yagashengeje ngo ndakora indirimbo ngo none yiri nani ngo kuzoza gusoma banije ngo ninje indirimbo mbere bayita kararyoshe nawe tuvyumva hanze ndiye usanga studio baze kuririmba. Yes, nuko vyama murabizi twabatuko turabashikiriza byinshi byiza kandi bitandukanye bimeze neza aho hantu hose hazoba turi gushasha tuba tubari kugira ngo ibintu bigende neza. Umunsi nibyoroshe kuri kamera za Niyosel TV ariko gatoreka ndabibutse ko ari Edison ndayahoze ndi kumwe na Kenny kuri kamera za Niyosel TV ubona ko twashitse ahantu na cyane muri office mara nyimisa makuru na cyane atandukanye avuga ko kino gihe kwasanzwe ayaruguruye ibiro kanaka asanzwe ari mu bikorwa byiwe ategurira indirimbo ziwe yakira abana bo nibarabara ariko aratubwira yuko ari abaserukira yakira abantu bari bifuza gushikiriza ibyumviro bitandukanye kano kanya inkuru n'impamo twamusanze ahantu yicaye fresh muri office imeze neza ariko umutima yafashe aya mazi musengero imeze neza bote sina tatu imeze neza my brother ni boy so twazo sanye kuzanya bize mu makuru yose washikirije abakunzi b'umuziki w'u Burundi mu makuru yose watangaje ku TV no ku radio niwige gicishamo yuko ubirije kugura office ntangiye kuzakirira abantu bijyaje gute byatangiye neze n'amadaga ati no this is surprise surprise isignifica umva chusanze utazi sana nicho bita mu cyongereza surprise Vugakaze surprise no kama dogo zichongeza cyane je ndazi ko gusanga kwishongeza urarebe no bamumbaza yakwinza abantu kabo dero achongeza ako twemere yuko mu kiganiro tuzokora ubutaka turaza kubishikako ngaho tugira bijanye ni office urumva yo surprise bari rero gusanga ni muri office yo nonga abaroshe kumavuga mu telefone undabona akazi mimi yani umuntu ugezwe nabagati kibazo tuzorabona kugaje ano barashukunda kumfusungwa sana ukunda kuvuga sana funire office giribiro bagomba umuntu kumbaza cyambaza akaza kuri office y'ibanga yamara n'umwana umwe basikibazo akaza kuri office y'ibanga yamara umuntu agomba kumbaza ibintu kanagabye no by'umuziki akaza kuri office y'ibanga kandi urabona no dateri bazikukesha na bibina hano ukorera ni hita bamwe musanzwe mutabu namu napanze muzasha mu miliyoni no kweli mutabu namu biduze gatoya uyu umiliyoni uronka gute bimeze gute wapanze nyine kugira ngo wakire n'abantu gusa nayo bisigaye so no se banumvirize ukunda kumvana cyane rwose oya akirugiye birazaje bazahindiro amafaranga cyane kwa ndo mtu ne miliyoni seko seko amafaranga twagiye abantu barigeze ko bakubitize bawo na bari ati wakubitize mugakino gitone ngo bimeze neza navuga yuko baba boss bashasha baro bashaka kuba kupangira office ndabujeni je no mustari kandi umusupasta baba mustari ngiye umustar wo umusupasta niko iki abo umusari bamufuka umustar bamufuka mu jamwe ari umuntu abavuga deni ari n'abavuga mu bari yahonze umuziki ngo vya byasi bwasho muri game ndavuga umuziki mwe bamwe muranda umuziki ngora umuziki niwe bwibora kandi wahonje nuwapfuye bibika ko imiziki yakoze muri kandi gato yazabigende gatora wavuze ko umuziki utabora bibika ko imiziki yakoze muri kandi se kino gihe ikirika kwinjiza kanoti tarasa ucunavyumva cyo nico abo umuntu ndabereza ndabishashe nibuvuga iki rero ariko bodi barapibitse ndemeze guca aravuga amajambo bavuga waba bandi
Ariko bimeze bimeze. Baba bakaje ngezwe muri misi ukana bumenye iki. Aho nabandi ba urubuga ya Burundi ya kwa. Aho nabandi ba kera bayo producer. Toka muziki. Mu nyuma bararirimba. Banya baba bagushije icyuma bya studio. Rero bafika amazina cyabimenya. Amaze kwimba n'ubundi muziki wabona nawo babona niba uftinga biramaraje. Barabihe ubona bamushaka. Bajyawe kumponda bakora amafoto yanje bakubagira ku Facebook yaje bakora amafoto arimo agaga mu montage ya montage. Kugira abanisha gaci. Ukaje gaci nagaze kuvakiera. Kama huna ingabira no munshaka. Ingabira fisi. Ingabira no munshaka. Kuvuga rero nibishasha bavuze nasiga fisi office nibishasha. Rero wakira abantu bameze nk'utufisiology. Ya haraza bose nyina bama kostime. Wakira abantu bafite n'ukimeze gute. Saza aha mu mutwe nyene. Ubusanzwe. Nashaka wakira abantu nagira gusaba rasta. Nakaba watu batandukanye. Uraswa mbona amazi nazwi azanye n'abagwiza tunga cyane. N'umurazi azinanye n'abaminisitiri, n'umurazi azanye n'abakuru b'ibihugu. N'umurazi abamukuru b'ibihugu, abakuru b'ibihugu. Mukaye vuze umukuru w'umbavuzo. Nibe yakira abantu bo mu bihugu bitandukanye basanzwe bandondera ndundu yakira abanyesha makuru b'abasuperstar bamwe ugezweho n'abandi bayitambura nguko ariko nawe cyubyumva muri office atanaje namanya ushaka tikeje bakeje akamapanya buri mmoja ndondera office ariko ndabise murushasha uko n'umuvugo umenye yuko bawude sinade hari aho yavuye n'ahageze rero nuko adusiye bawude umuntu membre ukipe ara mafuzo n'amandaraba yaba braza mu ko bari bamama video muri miss uwo kuri amafoto yabo kamera bano bambaza byakwereka abaza nyeba yanje vuga amafoto yabo n'imenye panze gutyo iyo office yawe bawude nta dosiye n'ifise bijate wao tumenyene kitabo Chendo mustaka unasema ndio kufanya matatizo unatafuta nini kitabo kalama ya kuamutsa kumba ziba fise tsindiga wewe ofisi kuingia byose ziwagi nyinshi ziba ziri mu date computer aje ndio mtondeza bago kakuchanga abavuzi n'izibiriza bagabucenga bane nikuvugije amadose yo mutabo n'ibyago cyo utigeza kwa secretary bisaba secretary umusaka secretary abanyeko ni yakoze itobuke kamo baba yewe cyakoze secretary ntabwo kugira ngo asite aho mugongo umusecretary kugira ngo yede bakanze oya isusate ijya oya agitera mudebe gukoresha umusecretary wa Denise avuga ko Denise umusecretary wa yitwa secretary wa Denise abadamu bizugera ya mudema kazana oya no mabere yarasonga ibintu Ningana mavokata atarakura hata musa Ifite byari mu mwaka tusi cyari mu mwaka kinini isonza n'umuntu yinjiye mu biro by'iwanje mbere y'ako mu biro wanje kwanza nawe uko nagonubiza quality cyane cyane quality yawe nyine uvuga ati mwigire nkoresha ibisugere biragira uko cyo tugora kubona amavokata ataragira gute ndetse surumanizo kusindi sijira mu bico kushebe cyane kuza akademo gasana ngakata ako mashimana ya bico ya shema fumo zara akademo kaje kwa kabiri beriki winje mu biro by'Imana ndende bakashukati kombo rero musoka amasanzo ya mucitse uno musi afite gahunda iwabo afete ariko iwabo barabuzuna barumvirize icyumvise kugora gusa ati ndimi nyinshi zingama ziguma ziza mu cyongereza mu Faransa afete anyway why out why nibi kurima mwachana kuvuga iwabo barabuze umuntu ari mukiriyo n'imisi icyo gituma taje umusiko wa kane cyangwa kwambara cyose
Mabishasha birimo. Bawden Sinade ari muri ofisi nshasha. Ambasaderi w'agateka k'abana. Byumvikana ko n'ubu abagukenera cyane cyane kugira ngo cyo gusimukira abana bazagusanga hano kugira ngo umuntu baravuga secretary secretary nawe akacanga ati n'umuntu ashaka kumakira n'abafise gahunda ngena makira no muri burasa sino ngendemo n'abanyagihugu n'abananirisi akavuga icyongereza kandi bimeze neza kandi umuntu agiye isa mu cyongereza ababaza gute ariko tumeze abadeni batse iminsi ndiko ndakwigira ko rimwe na rimwe kwa iyo byo gukora ikiganiro aho ndahibye utuntu tumwe za today night za wayi ubundi atumenye utwo ubona ko ari umuntu ariko arabaza amasaha mu cyongereza bigenda nk'umuntu ashobora kumubaza mu cyongereza iyo bari isaha mu cyongereza check my time my friend now ashobora bati asana ngaje gata mugasiza kumvise neza ariko babwiye hasi namba twufise umuntu nyine byangoye babwiye hasi nya check my friend sorry check my time check my time now ukazimviriza ufate nk'uturi nka saa tanu ucuvuga kuti mu cyongereza ndakubatira ati check my time now my friend how are you shaka kumgati how are you my friend sorry check my time now where time ndamishwa check my time now is a very important thing ubu yamaze kugura office nshasha kandi imeze neza urako tipa bari busy byatane uriko murakorana aguma acisha ku bintu bigenda neza aho de umuzika ahugeze ntahamwe cyo kugira umushikiranganje ntahamwe cyo kugira umushikiranganje wugwaruka n'ibintu n'icyo kama n'ikihe kintu wohindura mu cy'ubururu ndetse aberambere nakuzukuri uko uri muri afisa office badrepes cyangwa cyangwa n'umushikiranganje n'ubwanira uyu akararo babwiza mateka turike ufite jemba ya mumushaka n'ibintu by'ucukana cyo nafasha ari cyane na mbere no babona banza kumviriza cyakabiri nogira isari ikomeye zizamuza makuru n'ibyuma bitarigera biboneka mu Burundi byama byestanye ngaho nyene kira muri ibyo ngo igiteramo ciwe niho yokareba kameyosana kamusa cyane ubuntu abaketo riziki amafaranga atarakimatanze mva muri ibitari yiwe nizina giwe kubera basi tubangamwe abantu babura urumuri bura abantu mu gitara cyane abantu bakurikirana ahantu wagiriye ivyo bageze kuri cyo muri gitara ngo babo DJ basubira cyo ivyo byo ubikosora mbaje njani bikosora cyakati no bagire amashuri y'umuziki no uvuga uri mukuru w'abaririmbyi mu perezida ngo baririmbyi nibaze n'ibyuma by'abaririmbyi muri Amerika ucokura iyo byagi ucokuriza abandi iyo byagi ndabigendera umunsi na mema ariho ibyuma batanze byose niyo byari barabibona byuma bikaze kure namwe atinanye timuta mabemba dufashe kuba tugenda tugire muri gitabo abati oya bino n'ibyo ganye urabona teza muri office birafabibona nyuma y'ibyo sigeze y'ibyo byageze no kosora cyakani no nyambaga z'ibyo cyuma by'imiziki cyangwa n'amashuri yarangiza bafata umuntu wese afite talent gisubire mu twumva talent hari mu kintu cy'ati
kandi n'ubuvimbe bwawe unasuye icyo wavuze ngana ukaze ngana n'umwe azanga ati wese aze amwigishe kubuntu gitari piano Cine non su plastica, siamo una qui. Chitarra na così, piano qui. Cine lo qui ma avevo fatto mai vizza. Cine lo qui ma cosa ha fatto? Vuoi fare un chiaro? Non va si ma non da mano. Ci io, la mano poi la rese. Ah, ma tu si piace più di te. Ma tu piace? Ma tu so cazzo per chi non sa. Lo sa poi. Regalare mica naturale, cameraman. Cameraman, check. Pippo, yeah. Hadi shopping ingira nenda ndabona kanzi mujana cyo kwa umazini kaza Dubai banaje kubona zino kwa je bisanzwe sinambari impuzu z'umupa cyo rabariso n'icyo se ni magazine abari makasi kuya zijya mu byo mibaro uchafu ngwa shaka kumuzungu yara yambaye nawe agwaye imbandaka nizo kitu waona kameze neza umuzungu yara agwaye corona ndashaka kwa mpya corona fakera mera kumaguru cameraman yara kumaguru bereki cyane nta kibazo bereki aho tubona yiri mapafu yaraga oya weka bam dancing again gumuna kuretereza wewe urabaize bana nida kumada aya yuge muri salon de coiffure amafaranga tajya sisi ngabo salon de coiffure bakuba usanga muhira basanga ho kandi mustari ba mama hano bari hira de classe naomba place matano umuduga akaenda kubato usami bisuri maduka nje nisikibazo ya mfanya kikongo kwa sababu ngondi bamwe mamadi na matia so nara vutuka tukufuye kwenda kugurisha ubugena kutera simanyene don't taxi book hizi bubu bubu ni cha bubu ni taxi bubu imesema ni mfanye mambo isha kwa taxi bubu taxi dasif hayo na wati mwana niyo mtaka ni bizarre kibazo ndio sasa tusimuduka wa maki tunaduka wa kuzanga kila hivi na watu bali kufunikile ngo atona kama sasa mimi sasa kama nyinyi ndio kufuatana ndio kufasha baba na jeshi kaenda ile boya baba mpenye mafanya tajabu na ile boya ndio kufasha baba beshi na bampopo ibewe batanyumba utenge nyumba kuvuka leo amafaranga umvana alimadi na muri ndimo ndako abandaba nibo babosi bacu ashaka kukatipa bagenda mutumye nikibembe bati arakiramo nta kibazo gusoma ni umwakire mwanya ukagenda nakubajije amafaranga utajya munsi y'uwo kwaferi wawe abasanze muhira nanga mwemba kwezi tuwasamye icyumba kitari aza kumakanga aza kumakanga hapo twenda chaza mezi kwenda baude nakubaza ndio ndio kumafaranga Kosa na mesh, timu mama tena tunajua kwa uso na hili. Bro. Babaye babaye. Tena sana. Ejo na mkie imana. Aja kundi na wadi kumukali bana ile. Hali kibazo. Wewe abashifungura bafana nisinga sinaga. Na sheke madabu wa sheke yo muri. Amasaka kutali. Ndio bimeze neza. Ba, sina de mwanzo mbonye, wiko bwana na kumukali bigeni. Na murumu nande kumikira kwema basi mvuga mutogereza basi na murumu nande fisi iki kitu nenda ajya n'abagomba ajya video twabonye kumenyekana birakwese ajya video twabonye ubonye wemeza ati turavuka na turaje ubuzima bw'abitabye shikino yaho tugiye uvuga ko jewe navuga twebwe ujya nawe n'ibiki ntabwo yagomba uko twebwe no tuvukana Ngoje na je tuvura mihanda je ndo kwa mama yanje so umwana urifa umwana w'ikinege ya nyamba mama wa papa wanje navye kubandi bakora abandi bana ntabwo jewe kwa papa na mama ndo umwana yovika napata tumuvuka na mumu
Jojo mukiri nacho. Ni ngura musubiriye. Umvirize. Kuba kizina gako. Ujya cyane mu underground. Mandi nawe numva cyaricho. Muri nje bakire tora cyane rwose. Rero amaze kubona ngibi bimwe murangirisha kamwe. Bamusanga muri ofu. Najewe Sanga nabirengeye. Kwa nabibonye kuva kera. Nabirengeye kuva kera. Wewe wanyunya. Mugabo ujya wewe. Nabonye kamera imbere yiwe. Abona ko ikigwa shimana kimushikire. Nikuvuga ikirere aragomba kuba kizina. Nagomba kubyubakira ku izina rya Bauden. Nakibazo erega mugabo murundi sibo. Nubundi ni muto yabanje mu muziki nubundi ni muto. Yi natuba muto wo tuvukana. Marasa. Ni muto wo yabanje mu muziki. Niko bivuga. Atakubwira ko ifana kumvuka. Yeah, ifana amenyeka. Jana wewe muri Tanzania mutipe hakuza bila kwema afukana na Diamond. Diamond jenga wenzi. Niko migwena na yotana ndiko bimekugusa ujya bagipangana. Ujya bagipangana. Wako kokesha kuna kubidia kame bagitangura. Kandi gadafse no gushoboye nyaba bakoresha telefone mu buka. Ufata. Majya baribonye. Nayo bari bakoresha ino. Telefone. Hata baba ni nenda kubwira. Baba ni mbere telefone. Birangiye telefone kweli. Leo ndiye naenda mabisa. Leo yari gusaza, yari producer. Ava mu producer muri kuraza cyane kumesha bakuru. Rero achapira ujya mu bete. Ifuko kuri ujya baba Bauden. Kubimenyekana. Kandi Bauden agezwe kimugiye. Agezwe. Ari kumwanya. Tunamuponda tumuchafu. Baba nabaza Bauden misinzi ma. Tira cyose atumuzamu namumenyekana. Rero icyo ni cyo babaza. Imana bahari. Usanyene bakubona. Amushimye bamwese. None bafashe kuvuga mose. Cyera nari kana. Nitwapanze. Kuvuga mu gifani. Agasti byafsika mu gikoni. Ngabase dogo mu gikoni. Yarakunde abashegeshe ngo ndakora indirimbo ngo. None yiri nanwe kuzoza kubisoma. Kandi nje ngo ari nje ndimo mbere bayita kararyoshe. Nawe tuvyumva ndi. Usanga desije baze kuririmba. Ngati no gusina zo kumubwira ngo ngicyo so. Rero ndi hano kubera ya telefone. Cyangwa tubigana. Ndabaza telefone. Nayo yiba tukaribe. Telefone makoresha. Au seni. Akana kategori. Nakamu. Kitu kuta. Akabakita aga bam. Aga power bam. Aga power bam. Wivuze na. Bavuga gute? Aga power bam. Aga power bam. Kari hali atwalo. Aho ugakora ikintu bakusumbo. Ugakora ikintu. Yuheze ati nibishasha. Nibishasha. Zashire abakunzi n'abagore ne bamugure. Nawe cyo. Telefone. Abo telefone baje muri ari amatelefone. Igeni matiya. Samsung. Iyi ni akazi. Iyi ugasi bakandira kugira. Mugira akazi. Anachibona. Mafisi iyo byose yafise marke muga. Yafise marke. Utuza ama Samsung. Iyo ni marke. iPhone. Zimwe abantu bona bakisha. Oya. Abantu udafisa iPhone. Udafisa iPhone. Ni muri nzira. Oya. Twisika muri Afrika. Nicho bituma wachungise iPhone. Ni uri ndani. Ya, na uchujo. Eka bariko batukujana hali yake. Ndimo ndababwira nautakumako. Utagira iPhone ushobora kubona indege. Ya, uvyo none. Uchusika kule telefone office. Ugachukeza kuri inde yukiye. Na uchujo. Okay. Amavu rero yawo yo iri musiziko. Yoni bacha bafatisha. Ndarige abarana tinatangana. Washobora gukora ufite TV. Ukanda kodesha kamera. Ubuze kamera, ubuze hiyo ndimo kwa kamera bali vile. Nachuza na kwa telefone, kanzwa niziziwa. Kamera kuya muso kende. Vale kumenya bamuvuze. Baravuze. Babo nabo kubafasha abavyeyi. Eka mbakuma kubafasha. So, baba mutera umuntu yabari muri. Akacaga ndamumesha makuru. Baba bigoye. Yo twaje ndamushika ndende ari mutoya wanje. Ujya mutite nyene yagishe ryabe amakosa. Umagia kiganiro. Nyaka mutoya ndi muziki. Kandi amawa vraiment ngo babisha ndi mu cyafisa. Ika studio kumutakura. Rero mugabo ubu nanjye ndamurenze. Ugezwe. Mpamvu ubareje. Ndangeje kubakia. Mugabo ndavyo yakize vraiment. Rero ujya kumabwira amavuka ari mutoya. Ndo dora bakesha. Agiye TV nyene. Na mutumire.
kubera nawe mutumisha gaga butizine mu gitabo atari ko shafise kugira batike bazibiza bamwe ufite matriko ya tiviza amakamera abakwiri babajya abantu usanga nibishasha kama atashasha bajya mahadashasha nikwisiba cyane kubira barasasura bawuteni ugeje kwakumura umuziki ariko byo bamura uhoje kurupa iki korpesho unapesha kimeze gute muziki kubachana nabeze none sofa yarenze bawugendera yarenze ugushikuwa uze nuko ushaka gushaka ngende mu gabaza bose nakigenda Nashaka kuitonda murabe ko alo bamwe mundabe kwa sami fatira ko fumata kwa desami najifuria kwa WhatsApp nya oya ariko baragira manze bariko baradepoza barusi nataka tuno mwaza fahono ti nataka koso kuvukire bazwe hawa koga humu nani hano ndashaka kubigisha kumuntu habo uvuze ko na ongera kirundi indira sofa namukwa ngene abademu bakazi zofumanda ba nirakina statu gogo bakazi bafinye ngiya ba hotel nyine kubona ibivise akana kanyenyi nataka so hari kicho kwa nini waona kutanga Mountain mbiza leo inyuma y'ibyo byose aje mu ati havibasa ngumi kandi ngumi muri ukora amasanamu ngumi nyimaze nkahinda ayo yagiye babandi byaduka bamwe bari ngo konzi abandi bacha bavamo yogi bakubita ngumi usanye kumbiri bandene oroshe ndagushura lakini taratibu ude umugotse ariko umubisi nyine kabatse kwirukanga ndo semana kanutela biba usana mfisi bibika na bamwe muje nabi uramena amahama abadiga nibo bari pembere kwa yo bacha Jesu mubiri mu abakobwa oya kubera ko ndoroshe barakorosha ndoroshe iyi bakosha mbwa abafeka vuzo n'urambeshe waramenyereye muri bakosha amambara ibyo Ego, ndene nzwana nzoheranywa iyo wande gusa ndabona aba mabandi babasima nzohera simiki none abanejeri bameze gutanga ubusumura cyane ari bari muri Malawi abari South Africa hari n'abandi bayongera n'abatozumira yuko babifite mu Rwanda cyane bariko barakurikirana imana ifunguye uramuzi namanya mwa kwafunda ikuja bavuga ngo ndabeshera time muri office watwakiriye nta mugabo n'amazi twarose gutwabyakiriye uko nyene office yawe kimaze kunze na climatiser ifise yakuvuye kitureba niyo mazengi tukomaza kujira mu Burundi nawe ndamazina wari wazinzu wait ndamazinga na 2x nuko nachisi meshi cyangwa bari bari meshi bakuru kuri TV kuri 2x nyine bashaka kwizibi 2x Mengana kisini kitu ndakuvuga. Ndakuvuga. Ndakufisha cha kutaka. Bauden aba. Oh my god. Nimesh. Man. Ini diri episode ndakusa duyanga. Ini diri. Nitabino. Nitabtumve. Mita. Yo, what's up, man? How are you? Yeah, where's the problem now?
ya nakibazo ngenda birabe cyabagenda yishije kwa ndi mu biro vyiwanje bana bamesha makuru ya muzi no Edison none natwe no TV yaho ndayubanda yagaciro umva basanze ngiranze muko mu manya chanza nakibazo oya bajya bakobwa bazanza kubaha miliyoni 2 batagomba so fine na mukwano zoba ndabigira reka tuzocengira video 10 mu imisi mana kandi bajya bademo nabo basavye igomba amajana 3 mana basa fraud ezinga bademo mena bajya zova bamamaza muri video babwiye ko bazoja umwe miliyoni 2 atari ko tuvyihoze sivyo ya po ya nakibazo yes go tene ndabona idiri bagitiri ndabona ibintu bikomeye cyane urako ibintu bari alright ibintu bimeze neza muri karukanya ubitugenda cyane ndashaka kujagari so wana mndabya kwa musi kenda gukunda kwisa madiri meje bya ndanakuba kabisa ya kashonga wewe kuswa musanga fisibat musanga fisubuzi hapo leo jewe karukanya rero tubona kindi reka tugushire kwa hotel murakoze cyane ndabona umwami cikujana kano kandi bitugenda nayo ibisigaye bisazo biri time bawo sina deni tumushike cyane so murakoze sana bisazo bimeze niko sina deni murako bari kiganiro yatugambiriye kino cyasigaye afise office yiwe warakwira bimeze neza lakini koza kize gute abyatia madira minaenda zangu rege bisazo biri asasa na wakozi wa Niyosel TV ukameza kugira like share cyane cyane bora kugira gute